King'uki kia murimu wa COVID-19 gikoretwo gigicungiriria mathina kiodorita guku bururi-ini kuria mihang'o ngurani yambire kurugama itanya-ini ria kurigiriria muingi kugwatania na gutambia murimu ucio. Uheani wa thakame ni umwe wa maundu maria mathararitio na njira nene ni king'uki kiu, amu kuria muingi wagomanaga kuheana thakame ni kwambire kuhingwo ta mathukuru na kanitha, undu uria wacungiriirie aria matwarithagia kambeini cia uheani wa thakame kwaga kundu gwa gutabaniria mihang'o iyo. Kama painti 50 hivi, na tukiweza hiyo itaweza kuwa inasaidia sana. Tunajua kuna upungufu wa damu, hasa kwamba damu utolewa kupitia mashule. Shule zetu zimefungwa sote katika hii nchi kutokana na janga hili la corona. Tangu mwezi wa 3 hadi sasa hakuna pahari kumekuwa na kukusanya kuokota damu. Thina uyu ni ucungiriirie gitaru kia Mt.Kenya kugia na unyihu wa thakame. Niguo kuhurana na unyihu uyu, gikundi kia Lions Club kaunti ya Embu ni mambitie kambeini ya kuria muingi berutire kuheana thakame, makiuga kaunti ya Murang'a, Kirinyaga, Embu, Isiolo, Meru na Tharaka Nithi ni mwe wa kaunti cia gitaru giki iria iri na thina uyu. Restrictions zianze kulegezwa kidogo. Tunaona ya kwamba tunaweza kuwa na hafla kama hizi miji tofauti tofauti kama Embu ikiwa ya kwanza, Chuka, Kirinyaga, Kerugoya na hata Meru na Nyeri. Hizo eneo zote ambazo ziko under Regional Blood Transfusion Center. Nituraiguire kwina unyihu wa thakame mathibitari-ini na nikio turecirie gwika kiundu giki. Lions Club International wiki ino mena uhoro ucio wa kugorogota thakame ni urekika kundu kungi Nairobi, Githumo na Mombasa, na nikio na ithuĩ twĩ gũkũ. Magitabania mihang'o ya kuhothithia thakame kaunti-ini ya Embu, murugamiriri wa mihang'o ino Makaraka Muthu oigite bururi uri ugwati-ini ni undu wa unyihu wa thakame, kuona akenya ingi aria mangibatara uteithio ucio mari ugwati-ini wa kurwo ni mioyo yao na njira ya raithi. Andu ni metigirire na matithia kuruta thakame, no riu turakena tondu ni githiete na mbere na guthie thi, na nituroria andu meyumirie niguo mathie na mbere. Riria king'uki giokire tikuga mirimu ni yathirire, mirimu iri okuo. Mwini wa ndagĩtarĩ John Muriithi kuri na mwihoko wa thakame kuongerereka guku bururi-ini angikorwo muingi ni ugwitikira kwiyumiria kwirutira kuheana thakame, kuona riu kuri andu magomanaga ni kwambiriirie kuhingurwo. Siku ya leo tumeona kulingana na vile mpaka UN wanaomba hii mwezi ya 11 ya mwaka iwe mwezi ya kutoa damu, kudonate blood kwa wale ambao wako hospitali na wahitaji damu mingi, tuweze kuja kujitolea hapa. Bururi-ini ukoretwo ugomeirwo ni wagi wa thakame kwa ihinda iraya, maya makiumana na mateta mati thakame iria muingi uheanaga icokaga kwenderio mabururi mangi, na oho thibitari ngurani cia gikiro kia iguru guku bururi-ini cikiendekithia gukorwo cigomeirwo ni unyihu wa thakame. Handu-ini ha Kameme TV, Getwo Waithira wa Kihara.